Kamat yap Raja Raghuvanshi haka sautre ujelio arhaja arpusan kalapoi haka ying sa jang u kebadan ha indoor haka por janmit balala ban yoi na ki video ki bangidan baya kamat jang u nadu ka kat leng la senran ru da kali escort ki pulet hadu ka ying sa. Hablawan ra ya kamat lala ban saki ya ka jing up jang ki pat ba ban pediang ya kamat u raja ka ba ka jing dan upat ba kala kot da ki spa ngon haringkat ka jing up ka kemi ukpa lem ki ba yeng ki paralok parajor ki bayam kathang. Ya kamat Raja Raghuvanshi la penkit sya indoor haka nok pai singi jong ka laitre ujelio arja arpusan marsendat le ya ka postmortem hanigrims. Kakemi kali yo ban kran khaddu yo raja haka arpulai tere kasngi ka bola ja rangai ringkat bat ka kurim jong u ka sonam haka jingwan kai honeymoon jong ki syakathan sora. Ya kamat Raja layo ban sei nariat arliang hajan kaksat wei saudong haka nok pai singi jong ka artere ujelio arja arpusan kat ba ya ka kurim jong upat ompat lap ksai hadu bapelat ya kani ka kubor. Kipulet akan singi kila penlong ka jingwat ya ka sonam haka te ka riat Henry Kim pat lap ksai bat kadang sa lengo la kadang im ne kala yam. Kipulet ke East Khasi Hills District lingba uba Vivek Im SP ulaong kajingyap Raja Raghuvanshi kare ka kampenyap balayo tam ya kitiar ki bala banya day bat kani ka kampenyap ya u. Tau. पीछे जो पीछे टेंट लगा भैया सब दूर रहना सब पीछे रहना दूर रहना भैया ना हाँ भैया थोड़ी थोड़ा दूर रहना भैया भीड़ मत सब चुप रहिए सब चुप रहिए हमको जो करना हम कर ले शांत रहिए भैया सब मत हाथ लगाओ भैया हाथ लगाओ चलो जोना नहीं भाई समाज ये एम्बुलेंस घूमवा तो इधर दिवस ले लो भगवान के पास जाता था सब दूर जाता है अब कौन ले जाएगा ना बड़ी केदारनाथ जाऊँ बड़ी अरे इसको उठालो उधर से Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya